Hamixeweta na ku va hi mi amukela eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina ha wu khensa swinene. Eka siku ra 21 ra Mawuwani lembe ra 2022, Bracethorn Shirimani loyi ku nga n'wana wa Dr. Joe Shirimani u pfuki a posta CD cover ya album ya Florah N'wa Chauke leyi nga ta huma hi lembe ra 2022. Kambe leswi a nga swi tsala le henhla loko a vekela xinepe lexiyani, ni swi twa ingaku swi na beef endzeni ka swona, kumbexani ni twa ingaku u endli vuntswaka hi marito lama nga ma tsala. U tsali leswi landzelaka: track 1 till last, certified hits, a competition will be men not ladies. Marito lamawani ma twakala ingaku ma na beef endzeni ka wona, ma twakala ingaku ma gega endzeni ka wona. Why hi vula leswi na? Ha swi tiva leswaku eka nkarhi wa sweswiwani nqambi ya xisati leyi nga ku karhateni swinene i xongi wa risimu ra munhu wa munhu. Bracethorn u kombisa leswaku Florah N'wa Chauke a nge phikizani na vavasati, u ya phikizana na vavanuna. Ende ha swi tiva eka vavanuna munhu la a faneleke a humesa album sweswi i Benny Mayengani. Se hi ndlela yaleyo u ringeta ku vula leswaku Florah N'wa Chauke u ta phikizana na tinqambi ta ku fana na va Benny Mayengani, ku nga ri vavasati. Hi leswi loko hi ta va hi hlayi marito lama nga matsala laha, hi vonaku ingaku u endla vuntswaka eka swona. U tlheli a ya emahlweni a ku all the best sister, hope me ready, the unity of team Shirimani. I va ngetela volume hi ndlela yaleyo. Leswi nga swi vula leswaku Florah N'wa Chauke u join ntlawa wa team Shirimani naswona se u pfuxa team Shirimani. Hi ta tsundzuka loko ku ta va ku vi na ku avana eka team Shirimani, Mr Post a suka na Psychology a suka, team Shirimani yi sale ingaku ya tsekatseka loko swi fika eka swiyimbeleri. Se swi nga va swi vula leswaku Florah a nga kota ku pfala mavangwa lama nga siyiwa hi swiyimbeleri leswi swi nga suka lawa hi nga vulaka leswaku a ku ri tiphuphu le ka team Shirimani. Kasi na Dr. Joe Shirimani na vona va tshame va posta eka xiyenge xa vona xa mabulu laha va nga vekela xinepe xa Florah N'wa Chauke va xi heleketa hi marito lama landzelaka: one of the best Xitsonga female artists I ever worked with since Sesi Khomba va ni siyile. Sesi, may the good Lord bless you endlessly. Hi marito lama va hi byela leswaku eka swiyimbeleri hinkwaswo swa xirhundzu leswi va nga tshama va tirha na swona, Florah N'wa Chauke hi wun'wanyana wa lava va nga ku tirhisaneni kahle, kumbe loyi va nga vulaka leswaku hi wun'wanyana la nga na vuswikoti endzhaku loko va ta va tirhisane na Khombo Shirimani loyi a nga sesi wa vona. Moya wa yena a wu yi emahlweni wu etlela hi kurhula. Se u pfumela leswaku lembe leriwani ku na leswi swa kahle va nga hi khomela swona le ka team Shirimani. Ku sayiniwe nqambi yintshwa, hi pfumela leswaku hi ta twa swilo swintshwa eka lembe leriwani. Hi ta va hi rindzele ku va hi twa album ya Florah N'wa Chauke leyi nga ta huma hi siku ra 29 ra Mawuwani lembe ra 2022. Leswi hi leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina ha wu khensa swinene. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.